Pini ke kosan si Aadhaar PAN card link ki kori nang jima la sopu tagle chithan iknak athe non lom ke chithan ranti lo kadoga beta Aadhaar card PAN card link kori lab nai po kosan si ki claim do nang jima la bangke ne live nang paklang ipo Chrome browser pen asi kadoga beta lang ik hornoi la pen lang pen kosan si ki claim nang jima labang na ning chibi noi nale tum hem tot lun pen sita me claim pon long po la pen me thang texer Android mobile ki or texer atum pulang te mani aphan chiki dam nang me thang hem tot lun pen sita me claim me lo la nu ka pek pan chokha khipin sita me la si langoi non life long eson alam ning chibi tha kado ka beta la video lang le aprang mane bang yong si la rampi blog salong subscribe krelang pulang te la aber subscribe button long bell ikha la pen ber det pen api hala video ke long wer je phan la bell icon along tengne ne pen click ra hala all notification podoji la dak la so option long ber ikha la pen la so video ke lang pen na tum ning kang sam ba pen kichi dam thek dam long polo tang te ba pene a guide mission long dam polong te hala tengne ne pen la light button along ber click tha tengne ne pen me la pen kado ka wen da tuning ilo ke ber ik wek je phan aprang sin ali tum la Chrome browser along click ik noi da click that pen ate Google page na open po dak search or type web address pula dak long click ra ani tum pen Aadhaar link ko click type ra wangan la ya pen Aadhaar link dak search ik noi search lo pulang te official link wang po na official link lo click thu noi link Aadhaar income tax polong dak click lo pulang te la form che wang po dak form ke pen Aadhaar number name as per Aadhaar po alamang pen card number tok nang po Aadhaar number la pen Aadhaar number long Aadhaar card along ki dotang amen ko son ma la so teng click nang po la pen aber ke I have only year of birth in Aadhaar card po yong si nang tum yong si Aadhaar card along date of birth of that but date of birth ki dolo si tame aning kan chot adet la pen achik lo that pulang te ada click na la po click ik na example jong si choklim couple mo date of birth hoi ta dola pulang te click nang nelo da kabang la da bang I agree to validated by Aadhaar details with UIDAI pulang la da click noi click da lo pulang te la captcha do ji so captcha copy mala da ki pia teng la so teng type ra copy lama type elo pulang te la link Aadhaar pulang click ik na non ge angton nang lang na ni ge already link kori adlo tame nang itum nang lang ano son si ke claim thek jima aprang si ke la pen number type ik noi la kosan ma pen number na itum long edo so teng type ik noi ni long edo teng type po nang lang dun ik noi la pen tang elo botela Aadhaar number bang ko click thu noi la Aadhaar tang elo pulang te la Aadhaar card along nang limen ko son ma ke do la so teng la dakta type ik noi na type elo pulang te mo ni na thana son la I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI pulang click noi la click dalo pulang te la captcha copy mala da ke pi la so captcha teng to no make so nane number hai do bote number si pinang po
tang elo pulang te la link Aadhaar pulang klik ik na ke nang likam ke tang elo pulang matha tang elo lang song na baklang lo your pen is already linked to the given Aadhaar number posita lo angko nang la so pon status se lang pulang te la meme kar click here pulang la meme kar click here pulang la da click ik na la click lo pulang te na da bang po interface bang po pen la pen Aadhaar number podo la pen number da type thunang po nang mo son thak pen number am hen son thak ko son magedo la type nang po la type at lo pulo tang te la Aadhaar number pailo la Aadhaar number long son ma nang li Aadhaar number long edo so teng type na la type tang at lo pulo tang te view link Aadhaar status pulo la click noi click lo pulo tang te la da wang thu po son ma la da ke wang your pen is linked to Aadhaar number po ko anuma digit do la last four digit bang nang chiklang po nang Aadhaar number ba lan vela sikado ga bita claim thek pu posi ning thelo la pen like subscribe share lai bang teng ni pin pen pi ik tha kardom